Biyag ti tao. Addan lagiti gumatang iti babaw ibagayt. Manu ababoy tigatangan dalakay. 5 kanaw. Sa balin tupay tay gumatang inton malam. 5 mitlaeng tigatangan da. Nasaya at ngarod lakay. Kwarta man day to yan. Sa milakay, at daw may gumatang iti itlog inton madamdama. Gatangan da amin nga itlog dagiti taraken ta amanaw. Ay ket nasayat nga rod tapno makalako tamalan. Ay na, talagang agsusurti ta. Agsasarono dagiti bayer ta bakay. Una raud. Ay wan, masapa akarumwar inton bigat. Tasapa timang lukat ijay restaurant ijay sentral. Ta sigurado nga adumanan ti customer. Ta weekend manag. Sige. Sikapay lang ti makaamoy ti restaurant. Ta siyak met ti makaamaw kadagiti taraken amanaw kas kada babaw. Wan samay, agtinulong ta. Tapno bumak ng taadakos. Ronnie, anak, ingkanto kita nanalam nga ay dakan tatam asami. Ingkanumawat iti kwarta. Uwan, mama. Kita ti pagpagnam. Agnayad kalaang nga magna. Uwan, mama. Didak pa kadanagan. Uray bulsagak. Ngam kabisadok amin adalan iti lugar tayo. Sige nga ron. Kumusta ang tumatun ti pigiri kan nagiti manok tayo? Uwan, mama. Nanay da? Adda kayo? Oh, apay nga da karon ay. Anyaman ti masapul maun. Ay naroon ni aya. Bulsak ka. Rumbang lakumang adda ka lang iti balayaw. Di karwar-arwar. Kwa? Simangpat ngaminan dagiti bil ti danom ken silaw iti balay? Awan pagbayad min, nana. Nay, apay. Naibusan ja intad mi kan ka kwartam ronay. Naibusan, anana. Inggatang ko iti masapsapol mi iti balay. Kan agas ni mama. Ay na, aginot kamot ngamin Tanay, nagrigat ti trabaho dito restaurant. Kan basitan ti customer dito. Saanan akas iday. Apil-pilaan dati umaymangan dito. Kimapsutan. Nana. Atoy, 2,000 pesos. Yan anay munday tang allowance yo. Tanay, maluglogay to'y restaurant. Ibagamkin ni mamam day ta. Kumusta gayam ti pigirikan dagiti manok, nana? Nay, apay adamdamagam dagito. Apay, si kaya ti agbambanawg ang mga asikaso kadagijay. Padpadamag ngamin ni mama, nana. Ayawanan, maluglogi matla dagijay. Isali patin yawn. Basitan dagiti tarakon ni jay. Alalala, agawid kan ronay. Mabit lang ta dalusak dagiti rugit yo, ababaw. Magan kay tondo madamdama. Tata Sami? Nay! Apay nga da ka haro, nay! Naimbag nga oras yun, tata. Naibaga nga min ni Nana ay da abasitan dagiti babaw. Ngam, ado pa'y matlati mangmangag ko nga ungik da? Ay, awanan! Basitan! Tinabatay ta! Nagsakit da! Ha? Apay ngay. Dagiti manok, kas kada patungay, tata. Ay, awanan! Napisti damot laengan! Anya? Ala, gawid kan tanay! Makatudto down! Sapay
Awan payong mau. Ay, kurang ngamin tinted ni Nana Aida kwartak. Pagbayad ko lang amin iti bill tinted na. Awan igatan ko iti si daen mi kan agas ni mama, tata. Ay narunay maluglugi amin ang negosyo. Iso adi kan mang namnama kadagijay. Anya. Tinasayat nga ramidam. Anya, baraw. Sumapul ka mutal di ti panggedam. Ano kayat mau? Tulungan ka ang makastra kati trabaho. Oray bulsek ka. Makatrabaho ka, runay. Agmasahe ka. Narigat, timang namnamalatan iti tulong ti sabali a tao, runay. Agtrabaho ka, tapno, at da pangalami ti kwartayaw. Nang runa ka, nay, balda down, jay inam. Si kalagan, tinamnamaan na ama katulong ken kuana. Barok! Agtrabaho ak, mama. Tapno da pangalaan tayo ti gastusan tayo diti balay. Anak ko mga at trabaho ti sarakam, anak. Agmasahe ak, mama. Amo mayati ang masahe. Sursurwak, mama. Adam amo kaya sentro apagpatulungak. Agalan lang kangarod, anak ko. Uwan, mama. Ngamin. Agbisin tayo no jak agtrabaho. Ngamin. Sigun kada na ay dakin tata sa ami. Maluglugin ti negosyo tayo, mama. Masahi, sir. Madam. Nalakalaan. Ronnie, ala, aping adda ka dito eh. Ha? Terry? Si kakadi dahita? One friend, ala, anyat aramidam dito eh. Agmas-masahe ak, Terry? Ha? Amom ayat yung masahe. Medyo. Agsursuro ak pailaan. Ngam amukmat basitan Iso na lakapay lati singir ko. Tagdadamo ak pailang amin. Kasapulak namin ti trabaho. Tapno da pangalaki ti kwartak, Terry. Ha? Ala, apay amasapon nga trabaho ka. Kat adamat negosyo yun. Awanin, Terry. Maluglugin. Anya? Mabainak pa nga rudan nga agdawat iti kwarta kada Nana Aida. Tamaluglugi mat kanun ti negosyo mi. Anya? Imposible. Kat no nagpig sa di restaurant yo. Kanjay pigiri kas kada manok. Agsasaruno ti mapanagatang. Kan imadon dagiti tarakin yo amanok kan baboy. Ha? Kunada mat amaluglugi kanun, Terry? Ay. Sabalin sa dayto yan kat, nangan kan? Saan pa sanak pa yung mabisin? Ala, umay kan taing tamangan. Ilibre ka, Ronnie. Nukas na. Di da itad ti masapsapulan ti restaurant kan piggery, Ronnie. Saan, Terry? Taawan ka numutin ti maur-urnong a koleksyon? Imposible dayta. Jackpot yan. Ha? Kat no ado ti agpipila iti restaurant yo kin ni mamam. Ken imma dun ti tarakan yo ababoy kan manok. Kanayo nakalumabas iti pupukan ti manok yo. Ken jay piggery yo. Imma do ti tarakan yo, Ronnie. Iso akanayon da nga aglako. Anya? No kayat mo, kuyugan ka. Kasarita tadana na Aida. Ha? Saan ang mabalintar aramidan da gijing agasawa? Apay ngay akas tatir aramidan da? Rabeng na, da kayo kin ni mamam ti pangtedanda iti birok ti restaurant, kan piggery. Ay. Ha? Saan aga po ta inutilen ti inam? Kan kas na ti kasasaad mo, kat kas jayan tar aramidan da? Almanindan samutan ti saan da ako kwa, Ronnie? Oh, Ronay,
Apay nga da ka manan. Naimbag nga orasyon, tata. Kinuyog ko ni Ronnie. Takasapulan da iti inana ti kwarta. Agag-agas nga minti ina ni Ronnie, tata. Ha? Ay, sika babae. Apay, asino ka iti biyag ni Runay? Takunamlan, sigurado ka nga agdaw-dawat iti kwarta? Gayom ko ni Ronnie, tata. Malugluge, inti negosyaw. Iso nga awanin ti may intriga may akwarta. Saan maluglugi, tata? Kanayon nga ado ti tao iti restaurant. Ken agsasaruno ti aggatang iti baboy iti pigeri da Ronnie. Agawid kayaw. Inikakon ni Ronnie iti kwartada nga agina. Ken mabalin ka day. Di ka makibibiyang, sika. Awan karbengam. Tasan da ka kapkapin ano darunay? Apay? Kayat mau, asikati mangi mataw ni tinegosyo darunay? Kayat mong almanain? Saan, tata? Naglawag akas ti kayat mo asawag. Iso adi ka makibibiyang, naawatam! Labayagan nga awan nintad na aberok ti negosyo mi balasang ko. Apay ngay akas na, nana. Agungat naman kanuno dumawat na anak ko. Panagkunak, nagbidot kayo iti nangitalkan kadagiti negosyo yo, nana. Lasing pagdamat ngamin kada kami di. Manipod na atake ak. Na minsan dala ng 30 kwarta kanyak. Kaya't yung amabawi ti negosyo yo kadakwada, nana. Panagriknak ngamin, ket inalmandan ti saan da ako pa. Alabang nga rood balasang ko. Dakmut ngamin doon makakunail. Awan ba ko? Di kay madanagan, nana. Nakasagana ak amakitinulong. Maasyanak ngamin kada kayo. Agpatulong tayo iti amamok nga attorney. Patyak amatulungan da tayo day chay. Ay, agyaman na ako balasang ko. Agyaman nakiti pa ng tulong yu kada kami, Terry. Nagsaya at kagayem. Awan anyaman na, Ronnie. Maasyanak ngamin kada kayo iti inam. Gapot na awan balyo. Gundawayan da kayo matan nagidya at tao. Jakmat ni namnama nga agbaliw na nanaay da ken tata sami. Nakasingsingpat damot idi saan pa'y anaatake ni mama. Nagtalek ngamin unay ni mamam kadakwada. Nasingpat kayo ngamin unay. Isu nga inalmandan ti saan damat ako kwa. Gapot ta intalek ni mamam kadakwada dagiti negosyo yo. Tagikwain damatan ti kayat da. Saan amabalin ti kasta? Pa-ekstensyonan ta ti pigiray, ken ti pupukan ti manaw tapno lumawa pa'y. Sigay, aramiden ta ti amaw apagsayatan ti negosyo ta, lakay. Wala, negosyo tanda jay. Datamot tayo ti mangimatmataon. Ken saan na kabailan ni madam nga si kasundag iti negosyo na ta inutil ket nga rudan. Ay, wan nga ruda. Ken adon ti rigrigat ta kadagijay a negosyo. Iso arumbeng laada ta ti mairanod kadagijay. Ay wala, awan laban dagijay, tagpadada nga inutil. Agawid taman mat ijay probinsya, lakay. Mailiwak matan ijay lugar tayaw. Ay, hinton makagatang tako may tilugan ta sa tagawid tapno agbilib dagiti kakalugaran ta. Ay na, kat no makagatang tantaw, di agawid tamanan, di uray linawas nga agawid ta ijay probinsya, no adanton lugan ta. Basta agawid ta ita, ta intamot umilaw ijay lugar tayaw. Kaya't ko ti agrelax lakay. Sa bagay sige nga ron. Ibilin mo ton ti restaurant. Ibilin ko mat ti pigire ken dagiti manaw. Duna,
Si Katibilina kamang bantay dito yung restaurant, Tanda papanan mi ti asawa. Wan nana. Nanakalaan, nanakanyak. Mamin ano aya nga ibagakan ka. Abos, wano mam kunam kanya. Tasyak ka nga rodan ti boss mo di tawi. Ah? Ay, sorry, ma'am. Sigay, ingkag trabaho, tanay. Adaw dagiti agsangpot a customer. Wan, ma'am. Ay, grabe mo ti kinaagraramanday ta Nana Aida. Padakla at trabahador dito. Nga feeling bus mo dam. Gaputa iso ti tinalak da madam auring nga agbantay dito. Feeling na mo kat iso ti buusan. Mala, iturog mo pa isamay. Tanay, adayo pa'y ti biyahe tayaw. Diyak pa'y makaturog. Intun madamdama siguro. Ay, nagsaya at kumanwad dalugan tanya. Santa nga kom-komyot akastawi. At danto umadaniin lakay. Angam, kasano ko maagumatang ta itilugan ta? Kat di mo matamo ti agmanihaw. Kat suruak nalakala masuuro na ita. Ay na, siyak matantag tuglap. Ay, Hold up tayo! Ingat ito nagiging mayo! at hold up ang samay. Di kwartata! Ayun na! At na dito'y bag. Iyag mo! Agbati ka dito. Tatumpuwa kang ikitawa. Angam, mga numakita na ka. Nakalagatan ti balon ta kwarta. Iso masapol ang may safe na itaw. Sige, tatumpuwa ka kaun. Ay, nasamay. Aganat ka. Di kang taroy! Samay! Ay, jaya sawak! Ay, Samay asawak. Apaya pinanawan nakmatan. Samay. Ay, kasanuhag payitan. Awanan tikat katuhag, Samay. Nana Aida, makipaglading kita kiti napasama kita asawa yo. Nagyaman na doon na. Natiliw ka din dagiti holdapper, Nana. Ano pan pala dagiti pan nakamagitilintag ina. Kat siya pala kumata matiliw damat laangan iti kabiitan na panawan. Ta ikaro dati naramid na iti asawa. Ay, Nana. Ay, awanan ti asawa. Awanan kad kaduak. Kasano ang pahiitan. Ay, sami asawa. Ha? Apay asikat yan dadita ayan ti kasir, Ronay. Anyat aramidam dita. Ha? Nasaya tadda kayo, Nana. Apay ngadda ka dita kunak. Nana, nasaya at tada kayon. Agsasarita tayo imbag nana. No diyo kayat ti may darom. Pagsasaritaan tayo itinasaya at daytoy. Ha? Panawanan tapno isubliyo ti restaurant kaderoni. Ta isuda matipod no nga akin kukwa iti daytoy. Ha? Ay isaan kumamat akasta Kalkalpas laan na itabon ti asawa. Kasyanda kumamat Ulitak nana. No diyo kayat ti may darom. Pagsasaritaan tayo imbag daytoy. Ngam no diyo kayat nga ibatan to'y restaurant. Ijay korte lang ang ti pagkikitaan tayo. Anya, ay saan? Diyak kaya ti maidarom. Sigay, isya akong ti agdisnudo a pumanaw ti tawi. Basta jay pigiri ko mati ang talina at kanya. Tapno at damot pagbiyaga. Saan ang mabalin nana? No anya ti kukwaderoni, iso ti mapan kadakwada. Ladingitan mi nana, ngam no anya ti rumbang amarami, iso ngarod ti masura. Madam,
Kumusta kayaon? Kastoy inutil lata. Awanan ti asawak, madam. Sa isa akong agbibiyag. Kat awanan pagbiyaga. Iso nga'y mayak. Takayat ko ti agkitaw iti pamakawan kan ka, madam. Pakawanan na kuma. Kasta matan ti asawak. Tinagi ko kami ti negosyo yaw. Di kag sakit, Aida. Pagpapabawyak, nagiti nga inararamin mi ti asawak, madam. Pakawanan na kami kuma. Mala, Uston. May amon tinapalabas. Well, mapakawan kayo. Nagyamanak, madam. Katagpagpakaasyak. Nutal kandakpay. Siya kung ti alain nyo ang mga sikaso kada kayo. Agpaayag kas babaw ninyo dito'y balayaw, madam. Siya kung ti sweldoan nyo ang babaw ninyo. Please, madam. Agpagpakaasyak. Ikarik. Agbalbaliw akaon. Kadya kun ulitan tinaramid ko. Ngamen, naamiris kun abidot nagichay. Ay, lading ita Aida. Sumapo ka lang niti sa balya pagtrabahwam. Sana dito'y balay. Kunak man, no napakawanda kaun, madam. Well, napakawan kaan. Agamda kaya't ka agpaay ka kanyak kas babaulan. Iswa sumapol ka. Iti sa balya pagtrabahwam. Anya. Biyag. Di tao. Umunakan nga agawid iti balay, Julie. Siya kung ti makaamamang isimpa ka nagiti tagila ko ta. Sigurado ka, Don Lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gaputa malaman. Nagawid pa yan nagiti daduma akakadwata ng aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya kung ti makamo dito pwesto ta itinatang. Agluto kan tumutan iti pangmaluman tayo iti anak ta. Naala, si kalat na nga rin ti makaam mo Lakay. Inakpay gumatang iti karne nga isagpaw ko ituludto kasi daan tayo. Wen bakit? Darsen, tani, makatutudo. Ang mga mabasa ka nga agawid. Ay, di matlag sardengan ti tudo. Sapay awan kaputek, kan awan trapal di tricycle ko. Siyak lang ang tinabati dito tiyandaan. Nagawid na nagiti padak ng dakla ko. Makamunitan. Sarap ko suka kung tinapig sa atudo. Diyak kaya ti marabyan launa dito tiyandaan. Mapana ko ni tinang iparadakit Di di tricycle kagtik ko. na itidamas. Ha? Nakatutok iti bakarang mo, timo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Terus Pangasim. Di mo alam ti kwartag. nagadupay lasam! Titakan! Rabi, una yun, nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni tatang? Ay, nahawin nga ron anak ko. Itay pa akong kontakak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanaga naklauna yan. ha? Agriring ti cellphone mo, nanang. Amangan nun ni tatang daytan. Baro ano meron ti agbarbarang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Don Don, sir. Anya, adda di ta ospital ti asawak. Juan, sir, mapanak di ta ospital itamat laang. Bye. Anya ti ko na dyan mawag, nanang.
Pulis na jay anak ko. Ada ka no ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati kan anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Ada ka no nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Dun. Pinalagyahol da abari tinatangka na ba nagtiulok. Sana po ako ti puot ko bakan. Anya? Diyak kamon tinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta naglagwan pa. Kastamat ti cellphone ko. Dun. Ada ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka rin ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeepney driver ti nakakita kanyak. Ngay sumatan ti nangitaray kanyak niti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao no asino man. Wan bakit? Naawan na di lalaki ang nangintaray kanyak niti ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gapoy ti dakkel a sugat ko. Namuak ti napasama ka ni Dondon iti Rabea na ka. Kumusta ang ti asawan? Agpapaimbag pay laang tatang. Sa diwa pay laang ti sugat iti ulo na. Ay, una yan ti napasama kan ko ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up kan ko ana. Saan tatang? Ada ka no iti likod na di hold-upper. Nagpartak ti napasamak. Kalaat-lata ka nun a pinalag di hold-upper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Tamatilaw day jay a hold upper. At tuwin ti kanam kanagas mo na nang. Mangan kan. Tapno daras nga agsubli ti sigo da pigsan. Inggatangan nak iti agas ko, anak ko. Kunak man no awan kwartam. Da kwarta kita nanang. Isong nga gatangan ka iti agas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan nanang. Nakastrike ako niti trabaho. Ala, mangan kayan. Amok ang mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga road ta nakastrakan iti trabaho. Saan ka nga istambay? Nagsakit ti ulok. Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumarmo ka din dagiti agas nga inreseta kan ka ti doktor. Wan bakit? Tsaka mo na pa yung lata si makiti ulok. Ala, mabit lang. Inak mga iti tricycle ta itaray da kan iti ospital. Sanen, kalmamat na siguro no madamdamat ti sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas sa tinumar ko? Dondon, agreeing ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ta! Apay, abimangon ka, dagos Dondon. Awan ti agtatakaw. Ada, nakita niya tatakaw. Agday mo ko na. Nakaputputang tilangana. Agkalma ka kumalaang Dondon. Tagtaga-inip mo laang agtatakaw. Anya? Mabit lang inak mangala iti danom nga inumamtap no agkalma ti riknam. Sana pud nung agtatakaw. Tagtaga-inip mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni nanang tatang. Hindi nakasigan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay ang mabutbutan ka tatang. Anya ti mapaspasama kada kayo. Hindi nakasigan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdagran! Saan? Apay nga isarsarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran tatang? Siyak daytoy. Ni Tiyan nga anak yo. Umatayo ka! Pang-asing! Nakaturugan ti amam Chen anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko ana. Managbutbut ang matan ni tatang nanang. Ipagarup na matan adangrak. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pay laang ni balay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam, apaman ang makariing. Wan nanang. Awan matan dito'y pagidaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino ka napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan.
Don! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakitang ka, te. Nakitang. Ti anya. At dito nagtibali diyag tatakaw. Nakabutbutang tilanganan. Anya? Pulis! Mga yakwet ti pulis! Kartingam! Umay diyag tatakaw! Gangran na tayo diyag tatakaw! Napukaw samat tan ni Dondon ti limbong ti panunot na. Ay, tatakaw! Kakanat mo tan ti bagbagana. Sapulan tayo ni Dondon tatang. Kalaat at imaray kat jakon masapulan. Huwag na nako. Sa pulan tayo. Patsa ka saan pa anak ka adayo na jay. Agpagpakaasi ak kalugaran. Sapulan tayo kumati asawak. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kenkwana. Agyaman ak kakalugaran. Ada alaman ti Rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalmahan direk naman ako. Hindi tayo mapukawan ni tinamnama. Sana balay, tanay report tayo ni ti barangay. Kan kadagiti pulis tinapasamak. Diyak namnamaan na kastoy ti mapasamak ka ni Dondon, tatang. Ura siya. Lahat mo tinanapukaw ni Dondon, tilimbong ti panunod na. Kaya't ko nga ipacheck up iti doktor. Ngam kalat at imaray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sabay kumatawan ti dake sa napasamak na. Sapay la kumatatang. Madanagan na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanod ti barangay a magsapsapol kan kuana. Ada bus-busin na nagitilugan. Makatitiling ti busin na dagita. Damot lalaki ang nakapating nga ti kalsada. May lasin ko. Isulay ta di lalaki ang vendor itinatang nga hinoldap ko. Kaslawan mo ti bukod na panunod. Ang paingin ka! Naknasan ka matalan! Pukpukawan man. Hoy! Talaga saan nga glisi. Nakatakdar ken isarsarapan na ti na. Langa na ti mabutbuteng. Manipod si mangpet ka. Di ka pa'y nagtagtagari, Marvin, anak ko. Kuha, nanang. Di daklatan ikaskasa. Kasla agtay-tayab ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di daklatan ikaskaso, nanang. Adalasim kan iti isip ko, iswa kastuyak. Kat, kumusta nga ron ti trabaho, Marvin, anak ko? Kuha, nasayat mat, nanang. Awan parikot iti trabaho. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Lalaingam ti agtrabaho. Di ka agsadot-sadot, tapno di nakaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga tagtrabaho. Kumusta tirik na yun? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matentirik na. Adda nga mintumtumarak nga agas. Nasaya to kasta, nanang. Basta di liwayan at umaran, dagiti in reseta ti doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan anak ko. Pasensya ka no di ka paila matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y matla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Da kayo gayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka ang makita, ang nagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay ti kayat ko amangagan asumpat. Ibagam kumakanyak no anya ti pagparparikutam, bareng makatulong ak anak ko. Kinanak mo na di kaskaso ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ang mapukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging kaita, saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang klauna yan. Ikaw, lukatang tiri daw. Terasaan. Nihapong mo ti agtuk-tuk-tuk. Anya nga tatibagana.
At day tante asawa manak ka. At da nakakita kan kuha na dito'y. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungaritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. Ang pigpigar-gar lang nga natin mabutbutang. Don, siyak da ito ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jebalay. Tumakdar kan. Di na kon malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo sa ospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Don Don. Saan pa'y tatang? Madama pa'y lang at tamtamingan ti doktor. Hala, kabayatan nga rurayam ti doktor ang taming ka ni Don Don. Yung kapaimangan, amok ka mabisin kan. Diyak makarik na iti bisin, tatang. Urayak pa iti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun ni ti doktor, nadaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakadangran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbutang na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan na wag iti day taas sakit. Ang di tayo tanag na dakalupay namnama maagasan ti asawam. Awan, tatang. Ang talingay pa ila iti sumagmamanungal daw dito ospital. Tapno maagasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Don. Nakakaasin ti langan. Kimotong pa yan. Diyak namnamahan nga agtungpal ti kastoy. Ayayatan ka unay-unay, Don. Agpaimbag ka, ha? Mailiw kaminkan ka. Kailiw min na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyak. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kamila dito'y at tumulong kan ka. Tapno agimbag kan. Sana nga agliway nga agkit daw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagimbag kan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao anang hold up. Kanang dangran ka ni Don Don. No sana gapukan ko na. Sana napukaw ni Don Don tilimbong ti panunot na. Tatang, Nagapuak di police station. Awan kanupay mo develop na hindi ti panang sapol na ti suspect. tatang, Ngam salamat maturog ti Diyos sa nakaw. Patya ka matiliw tumot lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Don Don. Simuro man ang ti asmayo, nanang. Ngam di ka madanagan. Tadda tayo dito ospital. Takman mo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung ti doktora makonfine kayo, tapno maobserbaran dati sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Yung pangalaam nga, iti kwarta pagpaagas mo kanya, kanak ko. Di yo panunutin dahi ta. Siya kung timakan mo. Tinapatay. Ada kayo dito ospital. Hapay anak ko. Hanyat inakitam. Mailasin ko ti lalaki nga inasibay ti nurse. Iso di lalaki ay nauldak ko. At dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanyat inakitam ko na. Akuan hanang. Awan. Di daklatan ikas kaso. Donas kan nga takawak. Aramidak. Tapno da pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabalya mapanunot ko. No di ti agtakaw. Pat gagti inak. Kadyak pa'y kaya't amatay.
Jay babaya naggapoy ti bangko. Surutek, kat agawag jibag na. Naglaon lakit ni Dayjay ti ado karta. Darasak ti magna, tapno masit ka kadagos. No makaalak iti napinta sa kundaway, agawag ti bagna. Ano ita, asida ka kung kankwana. Kilaatak nga agawon ti bagna. Itan! Ay! Tinagkaw! Intaray kang tatakaw! Darasak ti agtaray! Masapula makadayuak! Sulsulti panak ti pulis! Tumuroyok! Sana nga agpatiliw ka na kita, pulis. Sa batang dakdag iti tao. Sa ilo ti pagtao. Saan? Ipatandag! Tidak ti magan! Apay pinaya bandak dito'y presento, tatang. Kaya naka makasarita ti hipi anak ko. May papan ka na, iti natiliw na agtatakaw. Sigun ka na iti pulis. Inaklod niya agtatakaw nga iso, tinang hold up ko ni Don Down. Anya? Sadla ni Don Don ti tinakawan na dya tao. Hindi kat ado na pay. Nagtakaw manan na dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalotpot na iti investigador. No iso tinang hold up ko ni Don Down. Kat iso dayjay. Napilitan na mga klonit ya amin. Ano ti may dito'y presentaw nga reklamaw kontra iti agtatakaw. Anya? Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pakawan anak, misis. Pagbabawyak dahil siya naramid ko iti asawan. Naramid ko tinag hold up. Gaputa ka sa pulak ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Aday tayo iti ospital ni nanang ko. Anya? Ulay tagtagid daw iti pamakawan, misis. Sapay la kong mata mapakawanak. Makunkonsensyak. Amom ka din niya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kankwana. Nakaro ti panagbutang na kansaanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman ang tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo ka na kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod na limbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos don. Dinangag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Kang runaan ti amin, nakabalodan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya, Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tanji na ang masakit. Iti tulong mo't laang. Nangiti kakabagyan da. onya. Panagtakaw ti na panunod na wagas. Tapno may gatangan na iti agas. Ti na masakit. Banagasan arumbang. Tatan, Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. uwan tatan. Itatanay imbagan ako. Makatulong akmanan iti asawak ngaglako. Ay na, di mo pala panunutan day taba naglakay. Siyak pala ti makamo iti pwesto tayo tinatang. Adamat ti anak ta tumulong kanyak. Muwan dun barok. Talinagad ka pa dito'y balayo Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Ta saan na tayo abinaybayan? Iso tinang tulong kada tayo. Biyag ti tao. Kasano itan, Andrew? Parikot ko dahil sitwasyon ko ita. Gina, Saan tapay anak kasaganang agbalin nga umakan ina? Ngam na ilaw ang tamatan. Kasano dahil to yan? Gina, saan ko mga sakit pinakamot ito yung isingasing ko, ha? Anya dahil Mangsapol talangan iti mangampun kan kuana no bilang laang. asino ko mati mga ampon. Awan mati ang mamuta.
Padasin tatag sa ludsod ka dagiti gagayim ta. Amang ano adam amuda. Ngamjak kayat nga dama ka mo ama si Kugak. Aginggat ka ba ta? Ilimit ta ko ma. Anya? Awan pa'y Apolos di makinamo iti daytoy. Uray ni Penny kat saan na nga mo. No kasta nga rod. Sumardeng ka pa lang iti panagadal mo. Umadayo ta dito lugar tayo. Agsublitan to kalpasan ti panagpas ngay mo. Anya mo tunday ta angot ti kan ng Penny. Diyak magustuhan ti angot na. Ha? Ket no nagbanglo tayo kan kanya? Ado ti bawang na. Iso magusto unay. Adaywan nakman. Diyak magustuhan at talaga day ta angot na. Aguri ka. Kanayin tamo tamang mga niti kastoy. Sana niya. Ngamitaman pa ya, di mo kaya ti angot na? Oo, nakaskas daaw. Awanin ti adupay asao. Basta umadayo ka kanyak kunak. Amo? Kasta ti sintomas ti masikog. Ngamin, kasta ni manang ko idi. Amangan kit dimot no, masikog ka, Gina. Day tangiwat mo. Amangan nod na makangagkan ka. Anya? Anya? Sigurado kayo iti day ta-apply no yo, Gina? One Penny. Amumit ngagpata kami pa'y ngagad-adal. Iso nga amumi asaan mi pa'y kabailan nga ipay amin ang kasapulan ti agbalin nga anak mi. Anya? Apay ngamin? Namin ano ka mo't pinalagipan. Hanggang, ay, ibagbagakeng ka. Uray anya ti aramida nyo apa nangili mo di ta. Maamuan tulad ta. Penny. Agasam ta. Nagtungtungan nyo adwa nga ipaampon nyo ti agbalin nga anak nyo. Anya klase ti lalaki ni Andrew. Mabalin mo't nga isupay lang ti sumardeng iti panagatal na tagtrabaho pa ilaang. Amumit adakkel ti expectation dagiti dadakkel na kan ko na. Kasta akmat. Iso at talaga aday ta tinagsaritaan mi. Ay, problema. Nasakbay nga ramidan nyo dahi ta plano nyo. Agpanunot kayo man pa iti mamin adu adaras. Saan nagkaskarina ti agpaampon iti ubing. Anak yu dahi tanya. Iso arong ba nga takdiran nyo. Anya ngay nga rod kat adda ditang. Anusan nyo ati sa o ti tao? Nakasaritom ka din ni Joyce. May papaniti am mo na alakay nga awan anak na. Wan, nagsarita kami itayan. Kat inawagan mi day di alakay. Lando tinagan na. Kasta ka ni? Ijay syudad ti pagnanaadan na. Kat nakuna na ang mabalin nga ijay mismo abalay na ti pagnaadan ta. Aginggang agpas ngayak. Kasta ka ni? Kat, kaano nga ro ti papanta? Malpas lang ti first semester. Sumardeng tan-a iti panagadal ta. Kasanon numamuan dagiti dadakkel mo ang nagsardang ka. Saan ang mapasamak day ta? Gapot ta ipakada kadakwada. Ang mapanak pa'y laag trabaho ijay syudad. Pare ti panagadal mo? Wan, Nasayat nga rod na kasta. Awan nga rod Apolos ti makamu iti daytoy. Nang runa ijay ayan nyo. Malaksid lang kini Penny. Apay ngay nanang, saan mo itong agaw-awit ni Manang Gina dito palay? Ay kinapudno na anak ko. Imawag idi na minsan ngal daw. Nakuna na sumardeng pailaang iti panag-adal na. Ha? Apay ngay? Gapot kurang ti mait-itit ko a kwarta nga aramatan na iti panag-adal na. Sana balay tainton makaurnong ituloy namanen. Ay, sa bagay matkit di Nasaya at matkit di ti kasjay. Tapno matulungan na mo't ti bagina. Tagpada kami mo't nga agad-adal. Oh, at ti kwarta, Andrew. Gina. Tata, itin ko na itaw imbaglang pangrugyan yumanain. Saan kayo madanagan? Siya kon ti makaamukin ni Bebe. Ada nakasarita katang da nakakadwak ang mga iwan kang kuwana. agyaman kami unay kada kayo, nata. Ayawan na nyaman na basang. No, kaya't mo nga may sarungkaran, no may kalata.
Saan kayo aparitan nga umay, ta anak yukat nga raw? Agyaman kami unay iti kinasingpet yo, tatay. Wow! Sika ka din day ta, Gina. Kaslawan nagbaliwan ti pamagim nga oray naganakan. Tangiwat mo. Ha? Ang mga noda makangakan ka. Ha? Ay, sorry. Naawan mo tadi ti panunot ko sika. Kat, kumusta mo dito boarding house na, Penny? As usual, nasaya at latamat. Awan nagbaliwan na. Naragsakak ata. Nakasubli ka matlangan sika. One Penny, agenral kami itakin ni Andrew. Ay, nasaya at ano kasta? Ayun gayam. Kumusta ni baby? Nasaya at mat, friend. Ay na, nakasingsingpot ni Tata Lando. Diyengay nangampun kan ko na. Ay, kita mo, at titiladawan na. Ayan na, kitagman. Oh, Ay na, nagluk mag-ngobeng. Nag-cute si ka. Ay na, kung ako lang, di ko na lang siya pinamigay. kinapod no na. Idi nakitak ti anak ko. Kailaat ang nagbalo ti pangadeng ko amang paampun kan ko na. Ha? May sa ti pampanunutak. Nakakaasila ang itiden nami. Gaputa saan kami matngarod ang nakasagana. Ay na, Gina, anak ko. Nasaya at nag-awid ka. Nabayag asaan ta nagkita. Wan ngarod nanang. Kailiw kayo matan. Iso ang nag-awid ak. Kahit kumusta mo't ngay ti trabaho ijay syudad. Nasaya at nanang. Adamot basit na ornong ko. Iso nga agen rolak manan. Nasaya at nga raw danak ka. Ay, wan gayam. Ni Diana ngay. Aping awan pa'y dito'y. Idin to tarabin. Ay, dayta nga raw ti parikot ko anak ko. Kanayon amarabian ti kabsat mo. Amangan mo't no dan boyfriend na. Pudnot ako na anak ko. At the boyfriend ni Diana. Ibagbagak nga rod kan kwa na alikli kan na pailaang ti makiayan ayat. Ang di namat dengdenggan ti pamagbagak kan kwa na. Ay, una yan ni Diana. Nagubingan pailaang. Ngam gumarang ganjangan. Urayak man, tapalagi pakday jay ababai. Daytan ti bagbagak kan ka, Diana. Kasano itan ti panagadal mo? Pakawanan ko mananang. Aklo nagtibindot ko. Tibindot mi kan ni Carlo. Sa anak mo nagkurang iti pamagbagakan ka, anak ko. Ngaman niya tinararamid mo. Nanang. Hala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumay dito'y balay takasaritak. Uwan nanang. Ibagak to kan kwa na. Mangibabain ka, Diana. Anya tinararamid mo? Manang Gina. Kunaklakit din no ipaspasnak mo ti panagadal mo. Ngam saan met gayang? Anya ngay, nagsikog ka di na oras, gapu iti kinagaranggan diyang mo. Manang. Imbag kumamat, no adda na talgad at trabaho ti boyfriend mo, ngam awan mat. Anya ngay ta, sumardan ka iti panagadal mo. Kan may sa, rumbang asumi na kayo iti pagnaadan nyo. Kasta ti agpamilya, tapno amuyo dagiti pagrebangan nyo. Manang. Saan ka nga agdependar kini nanang? Taam mo mat nga agad adalak pailaang naawatam garang ganjang ababai. Nalabas mati pa nagsasaw ni Manang Gina kanyak nanang. Diana, anak ko. Pasensya ang latan ni manang mo. Anya ngay nga rood kat si katinagbidot. Di mo latan ikaskaso. Nanang. Uray siya. Nakaisawa nga itisan anasaya at kan ka, anak ko.
Ngam normal na dayta amarik na ti maisangay na. Kaputa kayat ko amakalpas ka iti panagadal mo. Nanang, Ngam anya ngay ngarod kat adtatitan. Agtinulong kayo kin ni Carlo para itibuklan nyo a pamilya. Inton makapas ngay ka, kat kayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Siya ko ti makam mo ang mga awir iti anak mo, anak ko. agyaman ak unay nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Taure kasto iti inaramid ko. Saan dak alinaksid nga anak. Aklo na kagapoy ti kasto nga inaramid ko kat naibabain ti pamilya tayo. Talaga akasta, anak ko. Ang manyangay nga rod. Addaditan. Awaten tayon. Ala, maturog kan anak ko tapno maaramid ko matandang iti rumbang nga aramidag. Oh, adda kayo matgayam dito'y balay, Dayana. Kunak man no napan kayo ijay balay da Carlo. Kunak man no ijay kayon nga agnaed. Apay akas tamat ng tibag-baga manang. Mapan kayo ijay ayan tinaganak ni Carlo. Mangirarit kayo la ditoy. Rumbang laang alak amam amin dayta. Gaputakas takit nga rod kinaramid mo. Ha? At nakikit din dito'y balay apaas asikaso kin ni nanang. Ha? Saan nakas na? Ala, pumanaw kayo. Gina, anak ko. Saan kumamat akas ta ti panagsasaom iti adem? Ha? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Baliwam kumamatan ti ugalim. Pasigmatan nga agkakasakit ti isaw-sawang mo iti kapsat mo. Ay nananang, husto laang dayjay. Itikas na, agnakam. Imbes ati panagadal na ti in-into na rin na. Saan mat? Gimaranggan diyang mat ngamin. Gina, anak ko. Agpada kayo a babae. Iso at anangam kumati panagsasaom kan kwa na. Di mo amo ti mapasamak iti masungad. Iso a panunutam kumamat nga umuna ti ibagam. Anya ngay ita, pimanaw dan ditoy. Ay, jak lakit di makaid na amang pampanunot kadakwada, anak ko. Adula amin day tananang. Rumbang laang tinaramid ko, tapno agnakam da. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamod, nanang. Sa anak amarigatan ang mga awir kin ni baby. Tadamang tultulong kanyak, nukas ding awan ni Carlo. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Tada katulungam. Ala, aganan at kayo akan ayon dita, ha? Wen, nanang. Kastamat kada kayo, O sige. Baliwan tayo itong tagsarita. Mapanak pa yung amin makitsenda. Sige, anak ko. Bye, nanang. Oh! Sigamat gayam ti masabat ko na yan, ha? Si ka di kapsat ni Gina. San ka di? Wen, si kamat gayam dayta, Mang Penny. Damag ko nga dan anak mo. Isutin ako na ni manang mo idi kanya. Wen, pudno dayta. Lalaki ka di ti anak mo? Babae, Mang Penny. Apay ka di. Ay! Lukas ta, agpada kayo a babae ti anak na ni manang mo. Anak ni manang ko? Ah? Ay kwa, ano, pasensya kan iti naibagak. Awan day jay, Diana. Mabit lang. Agpudno ka man kanyak, Mang Penny. Ha? Anya di imbagam nga anak ni manang ko. Ay, kwa Diana. Ibagakin ko dito, nga pangasim. Tasaan mo ko mga idanon kang kwa na asyak, tinakaibagakan ka, Wen, namnamaam dayta. Anya, kasta timbagakan ka ni Penny, Diana. Wen, nanang. Dayta tinakunana kanya, kidi nagsabat kami iji palengke. Una yan,
Ngam apay nga awan apulos ti ammo tayo may papan iti day tabanag. Nanang, awan na talaga. Gapot ay naramid dati amin, tapno mailimod na lang. Ngam naamuan tayo matlat ta. Ay, Day tatirason no apay nga imayak diti balay nanang. Tapno ipakaamok ti amin kada kayo. Nasakit lang amin tinakam ko. Gapoy tinalabas sa panagsasao ni manang kanya kidi. Ngam, adamat gayam inaramid na. ala husto na nako. Si akon ti makamukan ko na. Ay uwan gayam. Anya ngay ti ko nanipe ni may papan iti upeng. At da ka di ijay syudad nga ging kaita. Awan nanang. Ngamin, nag-abroad ka nun tinangampun kan kuana. Kat ingkuyog dati ubing. Anya, apay anaaramid ni manang mutikas to'y. Andro, tunggal makitak ni ading ko kan ti asawa na kadwa dati anak da. Yak maliklikan tagladingit. Ha? Siguro, no tinakdiran tati anak da. Dakil ko maitan. Adda ko mamatliw-liwat. Gina, Ngamawan maaramitan ta. Gaputain niya dayo damatan kadata. Addadan ijay abroad. at dan tulat tagundaway amamuan na adata ti pudpud no anagan nakengwana. Juan, nagsakit ang panunutan. Amaamuan na adata tinaganak na. Ngam saan mat adata ti dimakalan na. Ala, saan mo na panunutin dayta, Gina? Nasaya at matanagawid ka, Manang Gina. Kat naira na nga ada kami. Pasensya ka na. Nakawarwara dito balay. Nalaing ngamin nga agay-ayam ti anak ko. Sayang lang. Nada ko madya anak mo. No di mo ko maimpaampon. Anda ko makayayam ti anak ko. Anya, Idi nagsikugak. Aklo na kasaan kami anak kasaganak ni Carlo. Ngam inaramid mi ti amin. Tapno maipaayan mi ti anak mi ti nasaya at panagbiag. Nga uray narigat para kada kami. Ay, apay nga impadawat mo ti anak yu, Manang. Dayan, Agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagam kanyak ini. Ngam awan na pulos tinangag mo kanyak. Ala, lipatan tan tinapalabas, Manang. Masaukla ang matkit di. Ngam sana nasakit tinagam ko kan ka. Diana, Kat ti pagyamanak. Saan mo nga imparagrag ti anak mo? Kat sapay lako ma. Tabigbigan na kayo tulat ta. Anadakkel na. pakawanan da kading ko. Naaramid mi day niya eh. Kaputasaan kami may anak kasagana. Insakripisyo ko mati amin para iti anak ko. Ngamjak na aramid day ta. Gaputa managing bubuko da. Tila ang bagik ti pinanunot ko. Ala, Uston, di ka nagsangit. Sana bale, ubing ka pa'y. Aganak kan tumanan, Mana. Pakawanan na kading ko. Amo ka naglablabas sa kitikan ka. Kat agyaman ako na eh. Napakawanda.